Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari Doha muri Qatar yagiye kwifatanya n'abayobozi baho n'abaturage gusezera kuri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wabaye emir w'iki gihugu kuva mu 1995 kugera mu 2013. Perezida Paul Kagame yakiriwe na emir wa Qatar w'uyu munsi Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mu biro bye, amugezaho ubutumwa bumwihanganisha kubwo kubura se. Sheikh Hamad yitabye Imana mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Yari afite imyaka 74 y'amavuko. Umuryango we ntabwo watangaje cyateye urupfu rwe. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yihanganishije emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ndetse n'abandi bagize umuryango we, agaragaza ko Sheikh Hamad asize umurage mwiza wo gukorera abaturage ndetse no gushyira imbere umubano mwiza n'ibihugu by'amahanga birimo n'u Rwanda. Ati umurage we wo gukorera abaturage be ndetse no kwiyemeza gushyira imbere ubushuti ndetse n'ubutwererane bw'ibihugu uzagumaho mu bisekuruza byinshi. Ati muri ibi bihe bikomeye jye n'abaturage b'u Rwanda twifatanije na ba nyiri cyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani n'abavandimwe bacu b'abanyakatar. Niko Perezida Paul Kagame yanditse. Birashoboka cyane ko iyo bitaza kuba Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar itari kuba ari igihugu cy'igihangange kandi gikize ku rwego kiriho uyu munsi. Mu gihe cy'imyaka 100 ishize, Qatar yavuye ku kuba kimwe mu bihugu bikennye bifite ubukungu bwa gakondo ihinduka kimwe mu bihugu bya mbere bikize ku isi. Nta banga riri mu kuba ijanisha rinini ry'ubu bukire bwa Qatar rikomoka kuri petrole nyinshi na gaze iki gihugu gikizeho. Iyi zahabu y'umukara nk'uko bakunze kuyita niyo yafashije ubwami bwa Qatar kubaka igihugu kugera ubwo uyu munsi kiri mu bivuga rikijyana ku isi kubera amafaranga gifite. Amafaranga yavuye muri iyi petrole na gaze niyo yakoreshejwe n'umuryango w'aba Al Thani bayoboye iki gihugu, bayakoresha mu gushyiraho gahunda z'ubukungu zizatuma iki gihugu gikomeza kuba igicumbi cy'ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga mu myaka izaza. Uyu munsi Qatar yashoye imari mu bihugu bitandukanye ku isi binyuze mu kigega cyayo cy'igihugu gishinzwe ishoramari cyitwa Qatar Investment Authority QIA, ndetse no mu zindi sosiyete zishyigikiwe na leta. Bimwe mu bihugu Qatar yashoyemo amafaranga abarirwa mu magana y'amamiliyari y'amadolari y'Amerika ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo. Qatar yashoye magana y'amamiliyari y'amadolari mu rwego rw'imitungo itimukanwa, ikoranabuhanga n'ingufu. Hari kandi Ubwongereza, aho Qatar ifite ishoramari rinini mu mitungo itimukanwa, harimo nk'inyubako zizwi cyane nka Canary Wharf ndetse na The Shard i Londres. Qatar kandi ifite imigabane minini mu bigo bitandukanye by'Ubwongereza. Qatar inafite imari mu Misiri. Yashoye amafaranga menshi mu mishinga y'imiturire n'ubwubatsi, harimo nk'umushinga wo guteza imbere agace kari ku nkombe z'inyanja ufite agaciro ka miliyari 29 na miliyoni 700 z'amadolari, ndetse n'ahafite ishoramari rinini mu rwego rw'amabanki. Ahandi ku mugabane wa Afurika, Qatar yatangije gahunda y'ishoramari rifite agaciro ka miliyari 109 z'amadolari. Ni ishoramari rikubiyemo ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri petrole muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ishoramari muri Mozambique, muri Zambia, muri Zimbabwe, muri Botswana, mu Burundi no mu Rwanda. Ishoramari rikomeye Qatar ifite mu Rwanda rishingiye hanini ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Ni umushinga ufite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Muri uyu mushinga Qatar Investment Authority ndetse na Qatar Airways bafitemo imigabane ingana na 60%. Uyu mushinga wa rutura gutya ugamije kugira u Rwanda igicumbi cy'ubwikorezi bwo mu kirere n'ubwikorezi bw'imizigo mu karere. Uretse uyu mushinga w'ikibuga cy'indege, Qatar inakomeje kwagura ishoramari ryayo mu Rwanda binyuze mu zindi gahunda z'ingenzi zirimo nk'ubwikorezi bwo mu kirere ku bufatanye na Rwandair. Qatar Airways ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa sosiyete y'igihugu y'ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair. Ibi bigo byombi bifite amasezerano yo gusangira ingendo, gahunda ihuriweho yo guhemba abakiriya b'indashyikirwa, ndetse n'ishoramari rigamije guteza imbere Kigali nk'ihuriro rikomeye ry'ingendo zo mu kirere muri Afurika. Mu Rwanda kandi Qatar yashoye imari mu rwego rw'imari. Kigali International Financial Center ndetse na Qatar Financial Center byashyizeho ubufatanye bugamije guteza imbere ikoranabuhanga mu rwego rw'imari, kongerera abantu ubumenyi ndetse n'ubushobozi no guteza imbere ishoramari rihuza ibihugu byombi. Qatar yanashoye mu ikoranabuhanga n'imitungo itimukanwa. Qatar iri mu bafatanyabikorwa b'ingenzi mu kubaka Kigali Innovation City, umushinga munini ugamije guteza imbere ikoranabuhanga ndetse no guhindura u Rwanda igihugu cyubakiye ku bukungu bushingiye ku bumenyi. Ibigo byo muri Qatar binatera inkunga imishinga minini y'inyubako zikoreshwa mu bikorwa bitandukanye, harimo Kigali Green Complex. Qatar yanashoye mu bukerarugendo. Mu Rwanda na Qatar byasinye amasezerano yo gukuraho visa hagati y'ibihugu byombi, amasezerano atuma abanyarwanda bafite passport y'u Rwanda bashobora kujya muri Qatar batabanje gusaba visa. Ibi byafashije kongera ubukerarugendo, ubucuruzi n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi.
muri Afurika. Qatar yanashoye imari mu byambu ndetse no mu bikorwa by'ubwikorezi muri Somalia. Mu Burayi, Qatar ifite imigabane myinshi mu bigo bikomeye nka Volkswagen yo mu Budage, Credit Suisse yo mu Busuwisi ndetse n'ishoramari mu mishinga itandukanye y'ibikorwa remezo mu Bufaransa. Qatar ifite ishoramari rikomeye cyane mu Bufaransa ryibanda cyane cyane ku mitungo itimukanwa i Paris, amahoteli y'akataraboneka, ibikorwa bya siporo ndetse no mu bigo bikomeye by'ubucuruzi n'inganda. Bivugwa ko Qatar ifite hafi 20% by'inyubako zose z'ubucuruzi ziri ku muhanda wamamaye cyane i Paris, Avenue des Champs-Élysées. Inafite kandi inzu nini y'ubucuruzi yitwa Printemps. Binyuze mu kigo cyayo cyitwa Qatar Hospitality, Qatar ifite amahoteli n'ingoro z'akataraboneka i Paris zirimo Royal Monceau, Peninsula, Hotel du Louvre, Maison Delano na Intercontinental Paris Le Grand. Ikigo Qatar Sport Investment gifite imigabane ya 86% igihesha ububasha bwo kugenzura ekipe y'umupira w'amaguru ya Paris Saint-Germain. Qatar ifite imigabane nubwo atari myinshi mu bigo binini byo mu Bufaransa. Ifite 11% muri Accor, ikigo gikomeye cyane mu by'amahoteli. Ifite imigabane igera hafi kuri 13% muri Lagardère, ikigo gikora iby'itangazamakuru ndetse no mu bwanditsi n'icapiro ry'ibitabo. Muri Asia, Qatar yashoye amafaranga menshi mu Bushinwa, mu Buhindi no mu Buyapani. Hari abantu bajya kure bakavuga ko Qatar yaguze isi yose. Ibi bintu byose bishingiye ku muryango w'aba Al Thani, by'umwihariko Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, uyu witabye Imana. Ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye ndetse na za televiziyo, uyu munsi hiriwe hacicikana amafoto y'umuhango wo gushyingura Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ni amafoto n'amashusho agaragaramo abanyacyubahiro batandukanye, abagize umuryango w'ibwami muri Qatar, ibikomangoma n'abandi. Ni amafoto yiganjemo abambaye imyambaro ya Kiislamu y'umweru n'umukara, n'abandi banyacyubahiro bakomeye bambaye imyambaro itagira ukwisa, amakostume ashobora kugura ibinyacumi by'ibihumbi by'amadolari. Ntabwo ushobora kuvuga ibirebana n'imyambaro rero ngo ureke kuvuga golden fashion. Iyi ni magazine nini cyane y'imyambaro nka za costume nziza zigezweho, amashati, inkweto, imikandara, imyenda ya sport iyo kwambara muri weekend, imyenda y'abagore yo kujyana mu birori nk'amakanzu, amasakoshi, amasaha, imikufi myiza, inkweto z'ibirori, izo kwambara mu kazi n'ibindi. Muri iyi mpeshyi rero, golden fashion yabonye ari byiza ko abantu barekeraho gukodesha imyenda yo kujyana mu birori, dore ko hanateye indwara nyinshi abantu bashobora kwanduzanya binyuze mu kwambarana, maze ishyiraho igabanywa rya 20% ku giciro cy'imyambaro n'inkweto washaka muri golden fashion. Ku giciro cyanditse kuri buri mwenda cyangwa se inkweto, uhita ukuraho 20% ukishyura asigaye. Hari na bimwe mu bicuruzwa bya golden fashion bifite igabanywa riri hejuru cyane ya 20%. Iyi myenda yo muri golden fashion ishobora kuba aricyo kintu kitazamutse mu biciro muri iyi mpeshyi. Golden fashion dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000 ku ruhande rwo hepfo imbere yo Kwandamage. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 35 91 cyangwa 07 88 2053. Qatar iri mu bihugu byamenye hakiri kare ko peteroli ari umutungo kamere ushobora kuzashira mu butaka, maze itangira kubaka andi masoko y'ubutunzi, ari ryo shoramari twavugagaho mu kanya. Mu by'ukuri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yahinduye Qatar ayivana ku kuba igihugu gito cyari gishingiye ubukungu bwacyo kuri peteroli, akigira igihugu gikomeye kandi gifite ijambo ku rwego mpuzamahanga. Ibyo yabigezeho binyuze mu kwagura cyane ibikorwa remezo byo gutunganya no kohereza mu mahanga gaze kamere yashongeshejwe igahindurwa isukika. Yabinyujije kandi mu gushinga ikigega cy'ishoramari cya Qatar Investment Authority QIA. Ikigega gifite umutungo ubarirwa muri za miliyari z'amadolari twavugagaho mu kanya. Yatangije kandi televiziyo mpuzamahanga ya Al Jazeera, anahesha Qatar uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2022. Sheikh Hamad yavukiye Doha mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere mu 1952. Yize amasomo ya gisirikari mu ishuri rikuru ry'Ubwongereza rya Royal Military Academy Sandhurst. Nyuma yaho yagizwe umugaba w'ingabo za Qatar. Icyo gihe emir wa Qatar yari se Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani. Mu 1977 yagizwe igikomangoma cyagombaga gusimbura se ku butegetsi ndetse aba na minisitiri w'ingabo. Ku itariki ya 27 y'ukwa gatandatu mu 1995 yafashe ubutegetsi aba emir wa Qatar. Ku ya 25 y'ukwa gatandatu mu 2013 neza ubwo hari hashize imyaka 18 n'iminsi 2 yahaye ubuyobozi umusimbura we ari we muhungu we Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ari nawe ukiyobora igihugu uyu munsi.
ubwo yafataga ubutegetsi mu 1995 ubukungu bwa Qatar bwari butaratera imbere cyane kandi bwari bushingiye ahanini kuri petrol, mu gihe umutungo munini wa gaze wo mu gace k'amajyaruguru ari bwo wari ugitangira gutezwa imbere. Mu gihe kitarenze imyaka 20, Qatar yabaye igihugu cya mbere ku isi mu kohereza mu mahanga gaze yashongeshejwe igahindurwa isukika. Qatar yahise igira kimwe mu bigega by'ishoramari bya leta bikomeye ku isi kandi za no mu bihugu bifite umusaruro mbumbe ku muturage uri hejuru cyane. Mbere yuko Sheikh Hamad afata ubutegetsi, impinduka mu bukungu bwa Qatar zari zaratangiye gutegurwa, ariko n'ubundi niwe zari zishingiyeho. Mu 1989 yagizwe perezida w'inama nkuru ishinzwe igenamigambi, Supreme Council for Planning. Rwari urwego rufite inshingano zo gutegura politike z'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage muri Qatar. Uwo mwanya wamuhaye amahirwe yo kuyobora itegurwa rya gahunda z'iterambere ry'igihugu no gushyiraho umurongo w'impinduka z'ubukungu mbere yuko aba emir. Qatar ifite ikirombe kinini cya gaze cyitwa North Field. Guteza imbere iki kirombe cya North Field gifatwa nk'igifite ububiko bwa gaze kamere bunini kurusha ubundi bwose ku isi, nibyo byabaye intangiriro nyayo y'impinduka zikomeye mu bukungu bwa Qatar. Icyemezo cyo kwihutisha ishoramari no kwagura imishinga yo gushongesha gaze kamere igasukika mu gice cya kabiri cy'imyaka ya 1990 cyahinduye umwanya Qatar yari ifite ku isoko ry'ingufu, kirayizamura kigeza mu myanya y'imbere mu rwego rw'ingufu ku isi, ingufu zishingiye kuri gaze. Ku nshuro ya mbere Qatar yatangiye kohereza mu mahanga gaze isukika mu 1996. Mu gihe kitarenze imyaka 15 Qatar yari yamaze kuba igihugu cya mbere ku isi mu kohereza iyo gaze nyinshi mu mahanga. Mu 2010 ubushobozi bwa Qatar bwo gukora gaze isukika bwari bumaze kugera kuri toni miliyoni 77 mu mwaka. Iyi ni imibare itangazwa na Qatar Energy ndetse n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu. Umusaruro w'irizamuka rikomeye ntabwo wagarukiye gusa ku kongera amafaranga igihugu cyinjizaga, wanarushijeho gushimangira umwanya wa Qatar nk'umufatanyabikorwa ukomeye cyane mu guharanira umutekano w'ingufu ku isi yose, cyane cyane ku bukungu bw'ibihugu byo muri Aziya no mu Burayi. Imibare ya banki y'isi yatangajwe na Bloomberg igaragaza ko mu gihe Sheikh Hamad yayoboraga Qatar, ubukungu bw'icyo gihugu bwikubye inshuro zirenga 20. Umusaruro mbumbe w'igihugu wavuye kuri miliyari hafi 8 z'amadolari mu 1995 ugera kuri miliyari hafi 199 z'amadolari mu 2013. Nk'uko ikigega mpuzamahanga cy'imari kibigaragaza, muri icyo gihe ubukungu bwa Qatar bwagize umuvuduko uri mu ya mbere ku isi. Iterambere nyakuri ry'ubukungu ryageze kuri 18% ugereranyije n'umusaruro mbumbe mu 2006. Iki gihe abantu batangaraga batarabona, kubera ko mu 2011 ubukungu bwa Qatar bwazamutse ku ijanisha rya 26.2%. Icyo gihe imishinga yo gukora no gutunganya gaze kamere igasukika nibwo yatangiraga gutanga umusaruro. Impinduka mu bukungu bwa Qatar ntabwo zagarukiye gusa ku kwiyongera k'umusaruro cyangwa se amafaranga igihugu cyinjizaga, ahubwo zanagize no mu buryo umutungo w'igihugu wacungwaga. Mu rwego rwo kubaka uburyo bunoze bwo gucunga amafaranga menshi igihugu cyabonaga, mu 2001 Qatar yashinze inama nkuru ishinzwe ubukungu n'ishoramari, Supreme Council for Economic Affairs and Investment. Yahise iyoborwa na Sheikh Hamad. Nk'uko ibiro by'umwami wa Qatar Amiri Diwane bibitangaza, iyo nama yari ishinzwe kwagura no gutandukanya ishoramari rikorwa imbere mu gihugu no mu mahanga. Hari hagamijwe guteza imbere ibigega by'imari bya Qatar no gutandukanya inkomoko y'amafaranga igihugu cyinjizaga. Nyuma y'imyaka 4 hashinzwe Qatar Investment Authority, cya kigega cyatumbagije Qatar ku rwego mpuzamahanga. Iki kigega cyashinzwe gucunga amafaranga Qatar yabonaga avuye mu kohereza petrol na gaze mu mahanga. Sheikh Hamad yashyize mu bikorwa politike yo kugenera igice cy'amafaranga yavaga muri petrol na gaze akagenerwa ishoramari ry'igihe kirekire. Intego yari ukubaka amasoko y'amafaranga arambye adashingiye gusa ku mutungo kamere. Bari batangiye gutegura uko bazakomeza gukira nyuma y'uko petrol ishize munsi y'ubutaka. Qatar Investment Authority yahise iba kimwe mu bigega by'ishoramari bya leta binini kurusha ibindi ku isi. Yaguze imigabane mu bigo bikomeye nka banki mpuzamahanga yo mu Bwongereza yitwa Barclays ndetse n'uruganda rwa Volkswagen rwo mu Budage. Bahise banagura inzu y'ubucuruzi izwi cyane mu Bwongereza yitwa Harrods hari mu 2010. Politike y'ishoramari ya Qatar yakomeje kwaguka igera hafi kuri buri mugabane w'isi. Ishoramari rya Qatar rikubiyemo ama ekipe y'umupira w'amaguru, ibigo bikomeye by'ubukungu ku rwego mpuzamahanga, inyubako ndende nka The Shard i Londres ndetse n'indi mishinga myinshi ikomeye hirya no hino ku isi. Twayivuzeho mu kanya. Uyu munsi umutungo ucungwa na Qatar Investment Authority urabarirwa muri miliyari zirenga 500 z'amadolari y'Amerika. Aya ni amadolari ahindura Qatar Investment Authority kimwe mu bigega by'ishoramari bya leta binini kandi bikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Buri gihe iyo igihugu kigenda kirushaho gukira, niko n'ubuzima bw'abaturage bacyo burushaho koroha.
nk'uko banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari babigaragaza. Mu gihe Sheikh Hamad yari ku butegetsi, Qatar yabaye kimwe mu bihugu bifite umusaruro mbumbe ku muturage, ibyitwa GDP per capita, uri mu ya mbere ku isi. Gusa nanone impuguke zikavuga ko izamuka ry'amafaranga yinjizwaga n'abaturage ba Qatar ritaturutse gusa ku kuzamuka kw'ibiciro bya peteroli na gaze igihugu cyabo cyari gikizeho, ahubwo ryanatewe no kwaguka kw'ishoramari rya leta no guhanga imirimo mishya yari ifitanye isano n'imishinga y'ingufu n'iy'ibikorwa remezo. Imibare irenze amadolari 90,000 ku muturage hashingiwe ku bushobozi bwo kugura, ibyitwa purchasing power parity. Muri icyo gihe kandi Qatar yongereye ishoramari mu miturire, mu burezi ndetse n'ubuzima, ndetse inagabanya cyane ubushomeri bugera ku rwego ruto cyane. Kimwe mu byemezo bya mbere by'iterambere byafashwe nyuma y'uko Sheikh Hamad afashe ubutegetsi ni ugushinga Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Hari mu kwezi kwa 8 mu 1995. Iki kigo cyashyizweho kugira ngo kibe urwego nyamukuru rushinzwe gushora imari mu burezi, mu bushakashatsi bwa siyanse no guteza imbere udushya. Nyuma yaho Qatar yakiriye amashuri makuru mpuzamahanga akomeye arimo Georgetown University, Texas A&M University na Carnegie Mellon University, ashinga amashami muri Qatar. Ibi byafashwe nk'igice cy'ingamba zo gutegurira igihugu kuzabaho neza no mu gihe ubukungu butazaba bugishingiye kuri peteroli na gaze. Urwego rw'ubuzima narwo rwatejwe imbere ku buryo bugaragara binyuze mu kwagura ikigega Hamad Medical Corporation ndetse no kubaka ibitaro bishya n'ibigo byihariye bitanga serivisi z'ubuvuzi. Ibi byari bigamije kuzamura ireme rya serivisi zihabwa abaturage no kugendana n'ubwiyongere bw'abaturage. Muri icyo gihe kandi kuba Qatar yarafunguye ubukungu bwayo ikanashyira imbaraga mu kubihuriro ry'imari n'ubucuruzi mu karere byatumye umujyi wa Doha wari ukomeje kwaguka uhinduka umwe mu mijyi yakira inama mpuzamahanga nyinshi ku rwego rw'isi. Mu 2008 Qatar yatangije gahunda yiswe Qatar National Vision 2030, igenamigambi ry'igihe kirekire rigamije kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, hagamijwe kandi gukomeza ubukungu n'imibereho myiza ku bisekuru bizaza. Iyi gahunda kugeza ubu ikomeje kuba ishingiro rya politike z'ubukungu za Qatar, ikagaragaza icyerekezo cyatangiye mu gihe cya Sheikh Hamad cyo guhindura umutungo kamere ukabishingiro ry'iterambere rirambye. Niba guteza imbere inganda zitunganya gaze ari byo byabaye intangiriro y'impinduka mu bukungu bwa Qatar, umurage ukomeye Sheikh Hamad asize nuko yahinduye amafaranga menshi yaturukaga mu ngufu ayagira igikoresho cy'iterambere ry'igihe kirekire. Binyuze mu ishyirwaho ry'inzego nka Supreme Council for Economic Affairs and Investment na Qatar Investment Authority, gutangiza Qatar National Vision 2030 ndetse no gushora imari mu burezi no mu bikorwa remezo, Qatar yavuye ku bukungu bwari bushingiye ahanini ku kohereza peteroli mu mahanga ihinduka igihugu gifite ubukungu buhuza imbaraga zikomoka ku rwego rw'ingufu n'ubushobozi bwo gushora imari ku rwego mpuzamahanga. Iyi gahunda ni ikomeje kuba urufatiro rwa politike z'ubukungu za Qatar kugeza n'ubu zikomeje gushyirwa mu bikorwa n'umuhungu wa Sheikh Hamad wamusimbuye ku butegetsi ariwe Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Muri Qatar abaturage kavukire ni bake cyane, baragera hafi ku 300,000. Abaturage bose bari muri Qatar ni 3,170,000, ariko hagati ya 88 na 90% ni abanyamahanga, aribyo bituma abaturage kavukire baba 300,000. Bivugwa ko impuzandengo y'amafaranga umuturage kavukire umwe muri Qatar yinjiza ku mwaka ari hagati y'200,000 n'400,000 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Abanyamahanga nibo biganje mu mirimo isanzwe ifatwa nk'iciriritse. Abene igihugu kavukire abenshi bakora mu nzego za leta, mu burezi n'ubushakashatsi, abandi ni abacuruzi bakomeye, bose ni abakire. Nguyu umurage usizwe na Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Inzu yubakwa n'ubuhanga kandi igakomezwa n'ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Uwanditse uyu murongo wo mu gitabo cy'imigani umutwe wa 24 wagira ngo yarazi ko uyu munsi hazaba hariho kompanyi y'abubatsi b'umwuga yitwa BCAG Limited. Muri BCAG Limited ntabwo twubaka inzu gusa, ahubwo duhanga ibikorwa remezo bitandukanye, kuva ku gukora design, kuzamura inzu, gukora amasuku cyangwa finissage n'ibindi bijyana nabyo, kugera ku gutanga services zose zirebana n'umutungo utimukanwa, harimo kugura, kugurisha, gukodesha, gutanga inama ku mikoreshereze y'ubutaka, gutanga inama ku gushora imari mu mitungo itimukanwa n'ibindi byose bijyanye nabyo. Muri BCAG Limited twemera ko ari uburenganzira bwa buri wese ufite ubushobozi kuba cyangwa se gukorera mu nzu nziza kandi ikomeye. Ariyo mpamvu aba-engineer bacu bamara igihe kinini cyane bashushanya banubaka izi nzu zose ubona twamaze kuzuza n'izi tukirimo kubaka. Aho uri hose mu gihugu tukugeraho.
duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0788 25 69 58 cyangwa 0788 75 80 dukorera ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ariko wanatwandikira email kuri bcaglimited@gmail.com. wanasura imbuga nkoranyambaga zacu. ese BCAG Limited itaraza ninde wabubakiraga? I had to do it all myself.